Nagusuhuje kandi nguha n'ikaze mu biganiro bya Mugari Media TV. Nizere ko umeze neza. Hanyuma aya makuru kanyahereye mu gihugu cya Kongo cyangwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mbwira ko umutwe wa M23 umaze kwigarura agace ka Bitonga. Ingabo z'u Burundi zibayangira ingata, ubwo ingabo z'u Burundi zabaga zirimo kwirukanka, M23 iri gufata Bitonga. Imirwano ikaze yashamagiranyije ingabo za FARDC, FDLR, Wazalendo n'abarwanyi ba M23 yatangiye kuri uyu wa gatanu mu bice by'imisozi miremire bya Sake, Bweramana na Minova. Yasize uyu mutwe wigaruriye agace ka Bitonga, abaturage benshi bahungira muri Masisi ndetse n'ingabo z'u Burundi zabarizwaga muri aka gace zirirukanka zirahunga. Umubare munini w'abaturage bahunze tariki ya 14 Gicurasi berekeza mu bice bya Ngungu, Rubaya, Kabare, Kasha na Bitonga muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Abahaye amakuru Radio Okapi dukesha iyi nkuru batangaje ko kuva kuri uyu wa gatandatu umutwe wa 23 wigaruriye agace ka Bitonga. Ingabo z'u Burundi zari ziri mu gace ka Bitonga zahavuye kuri uyu wa gatandatu zerekeza muri Minova. Abari muri ako gace batangaje ko kuri uyu wa gatanu mu gace ka Minova imirimo yakozwe ari abantu bikandagira gusa cyangwa se abantu bagenda batari hamwe. Gufata agace ka Bitonga bitanga amahirwe yuko bishobora no kwigarurira mu buryo bworoshye agace ka Minova. Hari ibitangazamakuru byatangaje ko abatuye muri Minova batangiye guhungana matera bakoresheje moto, abandi bagenda n'amaguru. Abahunze bava muri Minova berekeza mu bice bya Karungu, Mukwija, Nyamasasa, Nyabibwebwe na Karehe ni muri Kivu y'Amajyepfo kubera urusaku rw'imbunda ziremereye rwumvikana muri aka gace. Bahisemo kwihungira cyangwa se ko bava muri kano gace. Hanyuma reka nerekeze mu gihugu cy'Ubutaliyani, mubwira ko Ubutaliyani bwanenze icyifuzo cya Perezida Macron cyo kohereza ingabo z'Uburayi muri Ukraine. Minisitiri w'ingabo mu Butaliyani Guido Crosetto yatangaje ko igitekerezo cya Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron cyo kohereza ingabo muri Ukraine kidafitiye akamaro abanya-Ukraine, ahubwo kirushaho kuzamura umwuka mubi aho gukemura ibibazo biri muri bino bihugu byombi. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron aherutse gutangaza ko igihugu cye cyakohereza ingabo muri Ukraine mu gihe Uburusiya bwakomeza gufata ibindi bice, ariko bigakorwa Ukraine iramutse isabye ubufasha ibihugu nk'ibi ngibi. Macron yahamije ko ubu buryo bwafasha gutuma Uburusiya budatsinda iyi ntambara yatangiye mu mwaka wa 2022. Minisitiri w'ingabo Crosetto yabwiye ikinyamakuru Corriere della Sera ko atajora igitekerezo cya perezida w'iki gihugu n'inshuti nk'Ubufaransa, ariko atumva impamvu nk'akamaro k'aya magambo azamura umwuka mubi. Crosetto yatangaje ko Ubutaliyani budashobora kohereza ingabo mu ntambara muri Ukraine. Agize ati bitandukanye n'abandi mu mikorere yacu birajwe kugira uruhare mu ntambara mu buryo bweruye usibye gutanga ibyemewe n'amategeko ndetse n'itegeko nshinga. Bisobanuye ko igihe bashobora kohereza ingabo ari mu gihe binyuze mu masezerano mpuzamahanga nk'igihe bari mu butumwa bwa Loni. Yavuze ko kandi kohereza ingabo muri Ukraine byaba ari ukongeza umuriro cyangwa se gukongeza umuriro mu ntambara, ibintu bitagirira akamaro abanya-Ukraine ubwabo. Muri Ukraine kwinjira mu ntambara mu buryo bweruye kuri twe ntabwo byakunda cyangwa se nta nubwo byashoboka. Igitekerezo cya Perezida Macron cy'uko Uburayi bwakwinjira mu ntambara ya Ukraine cyamaganiwe kure n'ibihugu bigize umuryango w'ubutabarane hagati y'Uburayi na Amerika witwa NATO. Uburusiya nabwo bwaburiye kenshi ibihugu by'Uburayi ko ibiramuka byinjiye mu ntambara ya Ukraine mu buryo bweruye nabyo buzabigagaho ibitero bukaba byabitera. Komeza ugira ibihe byiza. Amakuru ya Mugari Media TV yaraza gukomeza.